benedikasyon ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing sala ng Espiritu Santo, manatili kay kayo man. At kaya ko ang timurin. May payabak po kay kayo. Maya payabak mo naman po. Kapitunang Aldoni kay katang pamanyibambengi ating kapat ng Domingo ng Adviento. Palapit ng palapit, ing pamagmasusita mo, king kebaita ng ginutang Yeso Kristo. King kekatamong ebanghelyo ngeni, dandaman tayo ing kwento ng pamagdalo ng Maria, king kayang pinsan Elizabeth. Migdalayan tula, makanyan mo naman yung panagkat na kekatamo. Magdalatan tula, karetan taong akakatabnong mo. Bata maging marapat magmasusi kaniting manalamisa, si Chantal ngeni, iring kekatang kasalanan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito'y panikapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo.
Oy pa lubos mayupayang Diyos, ing misteryo ni ngalangangga mong amano, mi katawan niyan tao king kaya kaming yato. Inyang imbirhen Maria, tegulaling na ing kayang biye, sumuyo king tangkamo. Iyangat mo rin kaisipan mi king masapsap a kapanaligan, king siwalang mi papasyag king kayang ligaya. At ibuklat mo rin kaisipan ming tanggap king espiritong misasadya kay kami para king kayang panyatang. Itinganaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Mikeas. Nga nang sasabi ning Gino, Ika Bethlehem Efrata, meto ka karigpe ka malating tribo ning Huda, dapot ke kaya mi bayit para kanako, ing metong amiral king Israel. Apanuyatan me ing pamilyana, king metong a pamilyang atsuna kanitapang minunang panahon. Inya, pabren na lang manabo ning Gino, karing kasalangda, ring tawong pinili na, angga king ibayit ne ing metong a babayi, ing anak a lalaki. Kanita, ring makatagan karing kapatad na, akaya berong pasibayo ring anak ning Israel. Potang datang ne, panibala na lo, ring kabalen na king upaya amanibat king Gino, at king kamala na mismo ning Ginong Diyos. Mibiyebielang panatag, dingkeyang memalen, uling tanggapanda ring tao king mabilog ayato, ingkeyang dangalan, at ipairal na, ing kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talita pakibat, ibalik mo kami kaya kagino, lupa mo, ipakit mo, at mga ligtas kami. Ikanta tayo po. Kami
Pamamasa king sulat karing Hebreo. Inyang malapit ng datang ikristo, ketiking yato ngana. Eka maburi king sakripisyo at karing ayin a animal, dapot si jamo kong metong akatawan. Eka tutula karing ayin adarulukan king altar, o karing sakripisyong kapamanyararan karing kasalanan. Kanito nga kong sinabi, O Diyos, at Keni, bantupad king kaburyan mo. Anti mo ing misulat tungkol kanako, king libro na ning batas. Mumuna sinabi na, Eka maburi, ni eka tutula karing sakripisyo, at karing ayin a animal, o karing ayin a darulukan, babo na ning altar, at karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Sinabi na iti, bistaman deting sablang midadawon la, agpang king batas. Kay ba't nga nang sinabi, at Keni, o Diyos, bantupad king kaburian mo. Inyalalako na laning Diyos, ding sablang matuang sakripisyo, at alilan nala, king sakripisyo ng Kristo. Uling tiparan ng Hesu Kristo, ing kaburian ning Diyos, inyaitamongan, malilinis tamo, king kasalanan, king kapamilatan ning pamiyayin, na king sarili ng katawan, misan mo at para king kapilan paman. Ing namano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ingalipa ning Ginoo, malyari kabud ka nako, anting igkas mong amano. Ginong manatili ake kayo. At kaya ko antimurin, Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. ligaya kaya ko, o Ginoo. Ginayak yang maglakbe i Maria, marapal yang minta king metong abalen, king bulubundukin ning Judea. Karas na king balen ang Zacarias, pigaya ni Isabel. Kabut tindam ng Isabel ing pamamuge ng Maria, linoksuya impungol kilub king atsana. At Isabel kinamuya king banal na espiritu. At gingkas na king masika na siwala, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya imbunga ning kekang atyan. Makanano kung pangay tuliran, king ingimaning kanakong Ginoo, datang yat dumalo kanako. Pablasang kabud miras karing balugbog ko impamamuge mo, linuksuya kintula impungol kening sepupunang ko. Nuwan ka, ikang sinal pantaya, king matupad ingamanong pepayabot na keka ning Ginoo.
ing mayap ng balita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Masibay po mayapayabak kay kayo na po. At inya pong istorya, kwento ni Stephen Covey, nisan kano, makasakyan train papunta New York. Ketang metong istasyon, ating linob tata, kaya binoreng apat ng anak. At kasakenong Stephen Covey, ketang coach, kanyang mandar na yung train, detang anak, mitatagalan la, ipapangulisak la, at panabulutan doon ang dyaryo, dareng pasahero. Stephen Covey makalukluk ya, lalo na yung malilyari, at lawen-lawen itang tata daretang anak. Kaya lanang kapanatin dyan itang tata ng itang anak. Kuteno bawal ding anak na. O, sige pa mo rin, memulay la, mangulisak la, at nung kainge, naabat ang Stephen Covey. Lepitan ni tata. Hala kang pakialam ka rin anak mo nga na. May bigla yung tata. Kainge da rin anak mo, mo babawal, nanong ganing papangawan da ka rin aliwang pasahero nga na. Sabi ni tata, pasensya na ka nga na kasi iba't kay hospital. Abalo may naimara, at inyang cancer, at atinyang ana mabulan para kumabye. Nya medyo tuliro ko nga na, matutureti ko at balo yung gawang ko. Malino misip nga na. Siguro din nga na ako makanyan la naman nga na niya, makakanyan lang nga na. Ing gawa ng Stephen Covey, minurong niya at lilukluk yan pa si Welget ang luklukanan niya po, nung nuka rin niya. Kay ba't, yan pa mo rin yung malilyari. Mangulula pa mo rin ng anak, may ngela pa mo rin, bala mo lang yung gagawa ni tata. Pero aliwa na yung paglalawin ng Stephen Covey. May ngela, mamulay la, pero aintindyan na, o ba't makanyan la. Nasasabihan gusto yung gewara, pero aintindyan na. King kaya katamong ebanghelyo ngeni, dinalo neng Maria ing kayampisan ni Elizabeth, uling balo na at aintindyan na ing kayang daralanan. May malagwaya nga na ng ebanghelyo. Eneman lemyak-lemyak mong lalakad. Hali, pembilisana. Bang kanita merasya, kimbali ng Sakarias at akit na nung nanong malilyari king kayampisan. Uwa masayaya Elizabeth, uling mabuktot siya, pero kaya benanita, ating kadelikaduan, ating kasakitan, ating peligro, kimbyena. Pota pong baluta na kwento rin tao, manaliwata paglalawi, karela niya po. Ating kaya pong metong empleyado kanita, panayang mitatawli kayong obra. Nung alas 8 yung panyatang, datag ya 8:15, 8:20, nyapin panayang makakamuanan niya po. Uling panayang mitatawli, kanya nga balumi, o ba't mitatawli yang mitatawli, ini pa ng babae ngayon, single mother ya, likwane ning asawa na. At kay ba't atin niyang adwang anak, at atin niyang matuwang sesesen. Niya kagising na naingabak, pagsadya no pang bakal din kayang anak, at kay ba't linisan at imwane pa itang masakit na kayang sesesen. Niya pin, kanya nga intindihan mito, may naman buris sabihan na bala mo, kukonsensyan mo itang pangalit na nepo. Pero, ay intindihan mo. Jesus magaling niya po kayang makanyan niya po. Ay tindihan o rin tao. Nung tatandanan niyo, itang meto nga babaeng merakap makipangalugod. Burida ring tao, pamasibasan de, patende, mangulisak la. Kukunan de Jesus nung nanong malyaring gawan. Nanong pakibat ng Jesus, nung nino kaya kayo, ingalang kasalanan, yang munang dampot bato at mamasibas kay babaeng iti. Makanyan mo naman yung gawa na kareng kasulo ng talapan niyang ilbuis sampung makasalanan. Sinabi na,
Pigdepensa na la. Deng mangailangan doktor, aluwa naman, deng masanting pamikakatawan, na. Deng masakit ilang mangailangan doktor. Balo na, nung ka rin la, manibatan din tao nga ready. Nung tatandaan niyo po, dinalo yaketi Pope Francis kanyan 2015. At itang peka maragulan diling amon kareng Pilipinong Katoliko, yapin itang mamuntala kareng laylaya ning lipunan ngara. At karin makitalamitam la karing pakakalulo. Detang ala, mawawala, at mababaliwala. At kaybat pagsikapan dang londe ingyato king karelang kabilyan. Itambala mo, isulod mo rin sapatos darem pakakalulo at lawen mo nung naning haranasan mo. Encounter, ingawos na pong Pope Francis kanita. Pamiyarap. At iti, sentro yung mensahe, ning kayang humilya. Sa sabyana, madalas, pipilinan tayong dala ning alang pakialaman kesa ketang dala ning pamiyarap. Potang ating pisasabyan, mas burita mo yung lalawi, babalikid, kesa ketang lawentang diretsyo at solusyonan tayo. May nga riya pong latang ikit mo kendalan, potang ikit me, paldakan me. Potang mikit na ka na naman ka rin, paldakan mo na naman. Makanyang pinggagawa ta ka rin problema tao. Paldak-paldakan tala. Pero siguro po, ating mas makakristyanong pakibat kayong makanyan. Yapin ing dalaning pamiyarap. Pota pong ating pisasabihan kayong pamilya, luklukan tamo at pisabihan. Pota ating issue o kaya problema kayong parokya o kayong baryo, luklukan tayo, pisabihan tayo. Pisabihan, panyabihan. Maralas kasi, anong ating problemang makanyan, pisasabihan ka rin alwa, panyabihan tamo, pero tamo pisasabihan. Mipalyaring impamiduklukan tamo at pamisabi, nangan solusyonan ng kaya gana-gana. Pero papanatilyan talang makabulat din kaya katang pilubluban at tutok na nga ng pamisabi. At misa na yaldo, siguro, manakita mo namang kalutasan karing kaya katang pisasabihan. At oiti po panagka na kanunin nga pong ginoon ng Pope Francis. Po. Itang may katutu at makatutuanan pamiyarap karing pakakalulo. Totoo naman po ito, deng pakakalulo sosopan talan po. Ditinan talang limos, ditinan talang pamangan, ditinan talang panulo, karakal pong mami food package, karing pakakalulo po. Atintamong feeding program, atintamong medical mission, atintamong livelihood program, mamaya tamong karing charitable institutions, kalupa ning bahay pag-ibig. Masantingan po ito. Pero uling din pakakalulo, kailangan daw ing material tangsaw. Pero migit king material tangsaw, imburining papa, makiharap ta karela. Makitalamitan tamo, makisabi tamo. Uling pundeng kalulo, atin lang lupa. Elamo kabud numero o kaya istatistika. Atin lang lagyo, atin lang kwento. At uyting panagka ning papa, magbabad tamo, kimbiyada rin pakakalulo. Bangkanita, akit tamo no makalano lang misip. Nung nano yung karelang tagimpan at paninap. Bangkanita, abalo tamo, ing pagmula ning karelang tula, lungkot, at pag-asa. Kanya pong seminarista kepo, ating kepong kaya be seminarista magobra king Smoky Mountain. Po balo ng balo iya pa itang Smoky Mountain o lingini alani ita. Pero kanita pong mga 1980s, ating metong alugal king Manila, pitambakan na niyang basura. At uling king katatambak, bala mo, bundukya itang lugar ita. At mamasok, uling kitang mabubulong ka, basura kay lalam. Itang baw na talagang emo abata. Ya ating kaya po seminaristang pupunta ka rin pamisan-misan. Palagayaw kaya beya ka rin niya pong ambune po. Misan, bayo Pasko, nanditang metong adalagita. Nano mo yung paninap mo, nano mo yung buri mong regalo ngayon yung Pasko. Nara kaya.
Baliw po ng pakiba ng babae, dalagita. Sana po, Ana, umulan ng maraming basura. Uling yung basura, yung panibataning karelang kabiyayan, ang pamangan. Makanya kakiti, ditang paninap na. Basura, imburina. Niya, uy, tapoy luban tamo sana. Nano na rin paninap na rin pakakalulo. Uy, tapoy yung buri ng panagkat na nimpapakikatamo. Niyapin kailangan ng pamirap. Bakit? Kasi nung nano yung darandaman tamong tungkol karela. Ot kalulula, matlamad la kasi eh. Lalang tiyaga. Lanong gewa pati ngapon, pagsamantala mo. Aba kamaranon, susugala, at niminom. Iyan na Patricia noon po, may kumpisa ka rin community pantries. Atin po kasing migbash kaya, lalo na ka rin pakakalulong pakalinyang makaba, karetang community pantries. Ikit da, o apansinan da, den kalulu, kumala hanggang bisala. At detang memo na, sinabi ra, o talano mong panatindi rin kalulong arening ara. Impakibat na pong Patricia noon, huwag po natin silang husgahan dahil hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Mas maganda po, kausapin natin sila. Makinig po tayo at makipagkwentuhan sa kanila. Maria, binisita ni Elizabeth, uling balo na nung naning daralana ng Elizabeth. At palagi kung karelang pamag-istorya, pamipagkwento, alwa mo naman ni Elizabeth, ang dakalabalo. Palagi po, Maria, dakalyana mga balo, king kayampisan. At oy tapos siguro yung sintinga na ning pamiharap na po. Alwa mo ikang makabalo ka naman. Ababalo mo, nung nuka rin niya manipataning kekang kasabi, pero balo mo naman, abibitasa mo naman, nung nuka rin ka manibatan. Nung nanula rin kekang pauwan ng atol, detangausan mong balakusa, kasi balakusa. Detangang pong balakusa nga reta, luminola, kayong pamisabi. At ingke katamong kakitiran a kaisipan. Uiting sintinga ning pamiyarap, pamakitalamitam. Panyarap pong kwento, istorya na pong Father Eugene Badillo, petong iyang Dominikanong pari. Kanyang may retreat kaya kami, kinuwento na kanyang seminaristala po, at chula manawag. Ngayon, may kumbira lang tumagon ketang ordinasyon ng karelang kayabe kayong kongregasyon king UST. Kanyang mayaring ordinasyon, alas 6 na rin bengi na. At may kapag-desisyon la, eno pamangan, uling pota matraffic yung pauli. At matraffic pin, ne po. Alas 8, chula pa kanda babayadak. At uling kendanok da, minawos la king kumbinto da ring madre king kapastarlak. At may kisabi la, nung pwede ka no, magsadya lang apunan para karela, 12 adwala katao. Kanyang beres no king kumbinto da ring madre, ikit da yung pamangan, meatloaf, ebon, ampong nasi, waling malalagwaing pamagsadya, man talaga makasadya ring madre. Kanya pong maglinya na la, may kayo na Father Eugene Cano, kayong kwento na. Linuksuya kay linya. Kinangwaya nga doang kagiling meatloaf, beto nga ebon, ampong nasi. Kay ba't tuki-tukino kanita. Karas na ketang panglabing metong, itang taulindili. Ala ng meatloaf, ebon niya mo. Ngayon pala, labila nga doa retang kagiling meatloaf pa si Jara. Kanyang ikit na, itang kayabe na ala na yung meatloaf. Kingwa na itang meatloaf kaya metong na, tsaka ang tibuna na yung nasi. Ne karine. Kay ba't mikit la? Nitan taong taulindiling kinangwa. May laso yung ano kayong kamarinayan nga na. Aintindya na, nung nanoy itang milyari kitang katataw yan, pero aintindya mo naman ing sarili na. Nung makalano ng iyuna, ing sarili na, kesa ka rin pamangilan daling haliwa. Uy, po ing encounter, ing pamiyarap. Eta mo iwasan ing pamiyarap. King pamiyarap, karin mitatanam ing grasya ng Diyos.
kalupa ning milyari kari Elizabeth at Maria. Talakad tamo pong ini at abiyabi tayong ipasyag yung kinatang sa salpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tini payo karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubliramye ding mete, at king biye alangango. Amen. king panyatang nakingyatu, i Kristo nga na, o Diyos at sukukeni, bantupad king kaburian mo. Manano na sanang i Jesus kasya na ing panalangin ta king aldoyti, ban migit siyang tumula ing kinatangyatu. Ngatang manalangin, datang naka Ginong Jesus. Datang nako, Ginong Jesus. King metong amalating baryo ning Huda, mibait ko anting pastol ding sablang bansa, manalangin keke ko para karing mamuntukan na ning Santa Iglesia at ding bansa, suywan at galangan do sana, ring maluka, ipanalangin mi keko o Ginoo. Datang nako, Ginong Jesus. At danan mo sanang kapayapan, ding mitutunggali at bansang migigera, ban pakiramdaman do ing tangis daring anak, ulong itiyo ing siwala ning Diyos, ipanalangin mi keko o Ginoo. Datang nako, Ginong Jesus. Mikatmuan king Espiritu, i Elizabeth, malugod na ing tinggap i Maria, manalangin keko para karing indong magdalang tao, at payintungol a pengari. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Datang nako, Ginong Jesus. Ing anak, ginaloyo, king tula, inyang malapit yo, ing talaga pagligtas. Bustan mong magsaya kami, at ding sablang komunidad, ing kaniting Pasko, dalawan me, ing kekong balayan. Ipanalangin mi keko o Ginoo. Datang nako, Ginong Jesus. Gini po adwan tamo ing sarili ng kapagnasan. Ginong kaburian ng impaming at subanwa, ing miyatdanan keng biye, tula at ligaya. Isadya mo keng magdulap king kaburiana king sablang dapat mi. Bustan mong sabyan mi, ati kekeni, kaya be mo ati hindu mo, ngenit manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo, kalaguran kong kapatid, baning kaya katamon daon, matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes sa ning ginuy tindawon karinggamat mo, kingi kapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kakatayang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Gino, manano na sanang ingupaya ning Espiritu, pepabanal kang Maria, inginduning kay kang anak. Pabanala no retingain, abibili mi, babo ni tingaltar. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing gino manatili kay kayo. At kaya ko antimurin, Iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king ginung, pasalamatan tayo, ing gino a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, oy pa Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisaot kaya kami anting tao, ti parana itang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kami ing dalan, painturo king kaligtasan. Ngini panayan mi tangaldo, potang i Kristong ginumi, magbalag yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kay kami yasana, itang kaligtasan na pengako na, ang ngini paninayan mi, king mipnong kasalpantayanan. Ulinita kambering sa blangkoro, ring anghel karin banwa, daralit mi ing kay kang ligaya. Layon makyabe alang tuknang babye kapurian keka at ngaming kakanta. Banalaming ipa, karapat dapat na kang purian ning metoyatu, uling king kapamilataning kekang anak, Yeso Kristo ang ginumi, at king kayo payaning banal na Espiritu, dininan mong biye at kabanalan ing sabla. Alakan to ko ng mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, ang gaking kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamuwawumi, ing pabanalan mula king kekang Espiritu, reting ayin at daralami at daraon keka. Ban maging katawan at daya, noning kekang anak, Yeso Kristong ginumi. Aminutos ke kami, ban pagmasusyan niya, iting Eucharistia. Kanitang binging mi panganyayaya, kinwane ing tinapi, pepasalamata nakat pinuri. Piraso ne at binyene karing kayang alagad at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuha ni Jesus ing kalis, pasibayo na kampe pasalamatan at pinuri. Binyene ing kalis karing kayang alagad at ngana, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Matula tayong ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Ipagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak aming abuske kami, ing kayang maligayang pamanyubling nebye ating pamaitas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya daraon mi yakeka bilang kapasalamatan iting mabye at banal a sakripisyo. Baligdan me ing yampang ning kekang Santa Iglesia, at lawen me ing mi daon king sarili na. Paulining kamatayan na ikwa na kaming sinod keka. Pagkala mo king ikaming misulu-sulu king kayang katawan at daya, mikaptuan kami king banal na espiritu at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ngayalang hanggang daong keka at papalirya na kaming mirakayanan king pimamanan ding kekang santo. Muna kambe ng Maria, kapilan man indu, Birhen ay induning Diyos, kambe ringnuan mong apostol at maligayang martires at ding sablang santo. Paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan alang patanat king arapan mo. Ipa iti sana ngay ning pangasot mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiking yato, kambening kekang talasuyo ipapa Francisco, ing kekaming obispoy Florentino, ding sablang obispo at pari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipapakirandaman mong mitnong pakalulu ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawt. Ganakan mo la naman ding kapatid ming miyang ubye at ding sablang keka may matulat may muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong no kaya manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato ing sablang bagay mayam. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu. Kagom nim banala Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong likwa ng Yesus kay katamo.
Ikabus mo kami ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kaya kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiyan ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan. Nune lawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia. Pamayapan me at bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang. Ing kapayapan ng ginumantabi sa kapilanman kay kayo. At kaya ko ang timurin. Ipakit tayo ni kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo. Niyo ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yatu, nuwan tamong mayayaos king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat ikasme nga mano mo, kumayap na ako.
Atin 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 tamo pong second collection. Munang-muna po pasalamat ko ka rin kay Katang Minyindi, Mr. Amelardo at Cathy David. Kay ba't mo namang mig-offer bath soap at toothpaste at miyaluwapan toiletries king aldoidi. Bukas po, ing sponsor yapining CPC ning Sitio Virgen de los Remedios king pamanimuna ng Angelo Layo. Bukas po ing mungkahid ang i-offer tamo, iyang pang tamo, iapining kantuna. Nepo. Yan naman siguro kailangan kantuna. Nepo. Mas kinanong delata. So, may palyaring corn beef, pamiyaliwa pang canned goods siya, kita mo kayong grocery. Ngayon, nung wala ko ngakit, kumakolata, di na niya nga po lulibo, i-offer ye, delata yan naman ito. Nepo. Ya, pasibayo po, magbakalunod ko cook karing kaya kayong puso, so pantala po rin kaya katang kapatid magkasakit. Nya, takal pong pasibayong pasalamat kaya kayo, karing kaya ganaganang binampan. Talakad tamo po para kinta uling panalangin. Oy paming malugod, kaniting sakramento, tatanggapan niya in pangako ning kaligtasan. Kabang lalapit yung Paskong pangabay, pasulungan mo kaya sana king kasal pantayanan at lugod. Ban apag masusyan mi ing panyatang ng Kristong kay kaming talapagligtas. Aginumi, manggaman king alangang. Amen. Ing ginuman ang tiliya kaya kayo. At kaya ko ang timurin. Bendisyonan ako ni Diyos sa mayubayang tutu, ing Iba at Anak at Banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umeko king kapayaban. Salamat, King Diyos. Oh,
Magsaya